Tsiko uḓivha uhone ngauri tsha u thoma muṱani wa vhuhosi zwithu zwa kereke a zwi dzheni. Ndi fhethu hune ra aluwa nga zwithu zwa sialala, ndi fhethu hune musi ri tshi khou alusiwa ri vha ri khou aluswa nga maitele a Tshivenḓa, hune hu vha hu sa tou vha na dzangalelo ḽa uri vhathu vha ye kerekeni. Ndi muṅwe wa mitsiko ine musi u muṱani wa musanda wa ṱangana naho. Tshiṅwe ndi tsha uri ndi fhethu hune u tshi khou aluwa hone ha vhona vhathu vhanzhi vhane vha ḓiḓa henefho. Zwi amba uri khou aluwa ri fhethu hune ra ḓivha zwa uri muṱani wa musanda hu ṱanganedziwa muṅwe na muṅwe, zwi sa khathali uri ndi wa tshiimo ḓe. Musanda ri ṱanganedza na maḓabaḓaba, musanda ri ṱanganedza vho funzeaho na vha songo funzeaho. Ndi fhethu ha vhathu. Zwo ralo vha vha gudela vhufunzi vha vho ṱuṱuwedziwa nga mini arali afha hayani ho sa tou vha na uri hu na mufunzi kana hu khou itiwa zwithu zwa kereke? Musi ndi muswa hanefha kha miṅwaha ya musi ndi tshi khou ita grade 11 ho ḓa tshigwada tsha vhaswa ha Mashau vha tshi khou ita mafhungo a khasho ya vhurumiwa. Tshigwada tshiḽa tsho vha tshi pfhi ndi set. Vha swika he musi vha tshi khou ḓisa iwangeli ya Mashau na nṋe nda i ṱanganedza, nda vha muthu ane a khou thoma u ya kerekeni. Musi ndi kerekeni havha na vhathu vhane vho vhona vhurangaphanḓa kha nṋe, vha tenda zwa uri vha ambe na nṋe uri ndi range phanḓa zwa vhaswa. U bva kha urangaphanḓa zwa vhaswa zwa ita uri ndi thome u vha na dzangalelo. Mufunzi we nda shuma naye hovha mufunzi vha mutshena vho Kreyer, havha mufunzi vho Nefefe, vhone havho ndi vhone vhe vha shela mulenzhe zwihulwane u nṱuṱuwedza uri ndi vhe muthu a funaho Mudzimu na u funa mushumo wa vhufunzi. Zwo zwi nga ḓi sokou tou guma hanefho kha lutamo no ri sa muswa vha khou vhudzwa upfhi vha nga kona u zwi ita kana vha vha na dzangalelo zwo sokou tou guma hanefho. Ri khou vhona khezwiḽa musi vha tshi aluwa vha tshi yo vula yavho kereke no vhidzwa upfhi New Life Center, izwo zwo ṱuṱuwedziwa nga mini? Musi ndi tshi khou aluwa tshifhinga tsha musi ndi tshi vha na dzangalelo ḽa u vha mufunzi, ndo ṱuwa nda dzhena tshikolo ngei Thohoyandou, fhethu yawe tshi khou pfhi ndi Ian Bible School. Ri na tshikolo tshine tsha pfhi ndi Heidelberg Theological School. Henefho ndi hone nda thoma u gudela zwa vhufunzi. Nda ṱuwa nga ṅwaha wa 1994 ra ya Potchefstroom, ra ya University ya Potchefstroom ndi khou gudela zwa vhufunzi. Ndi tshi fhedza nda ṱuwa nda shuma hayani, ha Mashau, Diwop, ha Mamaila, Olifantshoek, ndi tshi khou shuma na tshaka tharu, Vhavenḓa, Vhatsonga na Vhapedi. U bva hafho nda vho vhidziwa murahu Potchefstroom uri ndi ḓe ndi vhe mufunzi wa vhafunzi nga 2001. Musi ndi tshi fhedza hafho zwa ita zwa uri ndi thoma u vha na dzangalelo ḽa u ṱavha kereke vhuponi ha ḓoroboni. Ndi hezwo zwo ntswikisa uri nga ṅwaha wa 2011 ndi thome kereke vhuponi ha Pretoria, Sunnyside, New Life City Church. Vhangari musi vha tshi sedza murahu vha tshi lavhelesa lwendo lwavho, vhangari lwendo lwavho lu khou tshimbila nga nḓila ḓi ri tshi khou lavhelesa kerekeni yavho, ngauri zwi ḓo zwo ri na zwithu zwinzhi zwine vha zwi ita kerekeni nazwo ri ḓo ḓi zwi lavhelesa. Fhedzi ndi khou tou tama u ḓivha tshenzhemo yavho u tou bva tshe vha vula kereke u swika namusi. Ndi tshenzhemo ine muthu anga amba zwa uri ndi tshenzhemo i ṱuṱuwedzaho, ndi tshenzhemo i fhaṱusaho, ndi tshenzhemo ine ya ita zwa uri musi muthu a tshi i lavhelesa a wana zwa uri muthu ono aluwa kha zwithu zwinzhi. Ndo guda zwinzhi kha u shuma vhuponi ha ḓoroboni, a u tou fana tshoṱhe na vhuponi ha mahayani hune zwithu zwi vha zwo leluwa. Ndo guda u shuma na dzi tshaka dza vhathu ngauri kerekeni nda khou i ranga phanḓa i na mirafho yoṱhe, zwi tshi khou katela nyambo dzoṱhe dzine ra vha nadzo fhano Afrika Tshipembe
ra dovha ra shuma na vhathu vhane vha khou bva kha mashango a nnḓa zwi amba zwori ndi kereke ine ya angaredza vhunzhi ha vhathu vha bvaho mashangoni a nnḓa u shuma na vhathu vho fhambananaho ndi zwithu zwino lemela zwi songo leluwaho nda dovha nda shumisana nga maanḓa na vhaswa sa zwiṅwe zwa zwithu zwine nda vhona uri zwi a nthudza mbilu kha ri ḓo lavhelesa ngauri vhone vha president wa zwiimiswa zwa dzitshakatshaka ri tshi khou lavhelesa kha lutendo lwa tshikriste afho vha 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 tshi khou ita mini ndi president wa dzangano line la vha ḽa dzitshakatshaka International Association of Mission Studies ndi dzangano line la ṱanganedza vhathu vhoṱhe vha no shuma na zwa vhurumiwa zwi tshi khou bva kha vhathu vhane vha khou shuma dzikerekeni vhane vha khou shuma na zwiimiswa zwo fhambananaho kha shango na vhane vha tshi khou bva kha zwiimiswa zwa pfunzo ya nṱha ri vha ri tshi khou shuma na avho vhathu kha iḽo dzangano ndi muthusa mupresident nda ḓa nda vha mupresidente wa u tou thoma kha dzangano ḽeneḽo ro lavhelesa Afrika nga vhuphara ṅwaha hoyunoni ro thoma heḽi dzangano fhano Afrika ra vha na vhuimeleli vhu bvaho kana vhaimeleli vha bvaho kha mashango oṱhe a Afrika ngei Cape Town ndi hone nda nangiwa hone uri ndi kone u vha mupresidente wa u tou thoma wa heḽi dzangano na hanefha hayani ndi na dzangano ḽine nda khou ḽi ranga phanḓa ḽine vha ri Southern Africa Missiological Society na ḽone ḽi khou tshimbilelana na buḓo ḽa zwa pfunzo ḽe nda ḽi fara ḽa zwa vhurumiwa vhuthu vhu thoma hayani nga murahu musi vhaṅwe vhathu vha tshi nga kona u vhona nnḓa ngei kha ri ḓo lavhelesa mishumo yavho afha hayani ri khou vhona afha kerekeni vha na thandelo yo thusa vhoramabindu vhaṱuku kha u ḓo ri tshimbidza uri zwo ḓa hani muhumbulo muhulwane wo vha u mini uri vha sale vha tshi khou swikelela zwifhio hone nga u thusa avho vhoramabindu tsha u thoma ri khou tshila kha shango ḽine ḽa vha na vhushai a vha na vhathu vhanzhi vhane a vha na mishumo zwino hezwo zwithu zwo ita zwori musi muthu a tshi zwi lavhelesa a vhona uri vhana vhe a beba na vhaṅwe vhane vha ḓa vha tshipiḓa tsha vhutshilo hashu ngauri vha khou dzhena na riṋe kereke zwi amba zwori sa kereke ra sa vha na u ima ra thoma u lwela u vha sikela mishumo vhushayi vhu ḓo ḓi bvela phanḓa vhu ya naḽo zwi amba zwori musi ndi tshi lavhelesa vhananga ndo humbula uri a thi khou ṱoḓa vhana vhane vha ḓo tholiwa nga muthu ndi khou ṱoḓa vhana vhane musi vho aluwa vha vha vhone vha tholaho vhaṅwe nga u sika mishumo zwino musi ri tshi sedza mafhungo a dzithandela nga ngomu kerekeni nga murahu ha musi ri tshi khou bva kha gaḓa ḽa COVID-19 ro vhona uri hu na vhathu vhanzhi vho xeletshelwaho nga mishumo ra ri ndi khwine uri riṋe sa kereke ri vhe na zwine ra ita u vha phindulo kha thaidzo yenoni yo vha hone i tshi khou vhangwa nga COVID-19 ya u xeletshelwa ha miraḓo yashu nga mishumo zwa ri ita zwori ri thome u vha na tshikwama tshine itshi tshikwama ra kona u lambedza nga khatsho vhathu vhane vha khou ri vha khou ngo thoma mabindu maṱuku zwe ra vha ri tshi ita zwone ndi zwa uri ro vha ri tshi huwelela nga ngomu kerekeni uri vhane vha vha na bono ḽa u thoma mabindu maṱuku kha vha ri fhe dzipulani dzavho vha dovhe vha ri sumbedze zwa uri vha khou ṱoḓa u thuswa nga vhugai ra tshi kona u thusa vhathu u bva kha zwigidi zwa 10 u vhuya u swika hanengei kha zwigidi zwa 100 na u fhira ri tshi khou lwela zwa uri vha thome dzithandela mabindu maṱuku ra lwela u vha tikedza ri tshi khou shumisana na vhaṅwe vha miraḓo ya kereke vhe vha kona u bvelela zwo itiswa nga uri ra shela mulenzhe uri kha uri vha takuwe na vhenevho ri nga vha na vhumatshelo ha vhuḓisa arali muṅwe na muṅwe na kereke dzoṱhe na riṋe vhaṋe sa vhathu ra nga thusana nga heneyo nḓila kha ri ḓo lavhelesa uri
kha mabindu ane vhono a thusa nga heyi thandela huna mabindu ane na musi vha nga ri vha ḓirwa khana ngao ngauri ri a zwi pfesesa uri tshiṅwe tshifhinga nga thoma mabindu ḽa sa tshimbilise nga nḓila ye wo khou tama ndi tshi tshimbila ngayo. Ri na mabindu ane a khou bvelela ane musi ri tshi thoma ro kona u vha ṋea tshelede ine yo vha i si khadzimiso, yo vha i tshelede ine ra khou ri thomani ni vhone uri ni ḓibveledzisa hani. Ri na mabindu ane ha ngo kona u bvelela nga mulandu wa ri kha nyimelo ine vhathu musi vho ṱanganedza tshelede tshiṅwe tshifhinga a vha i shumisi zwe vha ri vha khou ngo i shumisa zwone. Mara manzhi a mabindu ra a thoma ndi mabindu ane na namusi a khou vhonala a tshi khou bvelela. Ri na mabindu ane vhathu vha khou rengisa zwithu vha ya renga vha rengisa. Ri na mabindu ane vhathu vha kona u dzhia zwifanyiso hezwine vhathu vha vha kha social media vha shuma, vhathu vhane vha khou ita dzi make-up zwi khou konadzea vha khou bvela phanḓa vha tshi ita mushumo we vha ri vha ḓo ita wone. Ro dovha ra vha na thandela ine ra khou thusa vhathu nga dzigoloi, ri khou shumisana na muṅwe wa miraḓo ya kereke ane itwa vho Benjamin Kwashi vhane vha khou bva hangeini Ghana, ndi mudzulapo wa ḽa Ghana mara zwino vha khou dzula fhano Afrika Tshipembe. Ndi muṅwe wa vhathu vhane vho ri thusa nga maanḓa kha uri thandela dzine ra vha nadzo vha kona u ri farisa nga masheleni, nga ndambedzo ya masheleni uri ri kone u thusa vhathu vha hashu vha vhe na u bvelela. Zwino musi ri tshi ḓa kha zwa dzigoloi zwi amba zwori ndi vhathu vhane vho kona u ri ṋea goloi dzo no swika 5 ra dzi kovhela miraḓo ya kereke vha kona u dzi shumisa vha tshi wana tshelede vha badela nga zwiṱuku nga zwiṱuku u vhuya u swika goloi hedzinoni dzi tshi fanela u vha dzavho vhone vhaṋe uri vha kone u bveledzisa mabindu avho a tshi ya phanḓa. A si heyo thandela yoṱhe ine ya vha hone hafha kerekeni hu dovha hafhu ha vha na ya food parcels. Musi ri tshi sedza mafhungo a zwa zwiḽiwa ndi zwithu zwine ro lavhelesa ra wana zwa uri ri na vhathu vhanzhi vha khou shayaho. Ra dovha ra vha fhethu hune ra vha hone ri na matshudeni vhanzhi vhane vha vha dzula tsini na kereke. Musi ri tshi lavhelesa ndambedzo ya muvhuso ra wana zwa uri ndi ndambedzo ine ya vha hone mara a i thusi uri havha vhana vha kone u tshila zwo leluwa. Zwi amba zwori ra thoma u kuvhanganya zwiḽiwa sa kereke uri benevho vhana vhane vha vha hone kerekeni yashu sa miraḓo ya kereke ri kone uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe ri vha kovhele zwiṱuku zwe ra kuvhangana. Thandela yo i khou shumisana na thandela ine arali muthu a tshi ḓa ngei kerekeni ine ra vha hone ri kona u shumisa tshelede ine si vhe fhasi ya 30,000 nga ṅwedzi ri tshi khou tou renga zwiḽiwa fhedzi uri nga Sondaha musi kereke i tshi bva ri kona u vha na zwiḽiwa zwine ra khou kovhekana roṱhe nga kereke ri tshi khou itela uri havha vhana vhaṅwe vhavho vha ya kona u tshila henefho vha wana zwiḽiwa zwa ḓuvha ḽeneḽo vha tshi khou itela uri vha kone u vhala hu sina thaidzo vha bvelele na vhone vhutshiloni havho. Prof, vhone vha dovha hafhu vha vha mueletshedzi wa dzimbingano. Ri khou vhona dzimbingano hano maḓuvha dzi tshi khou vhuya nga maanḓesa nga tshenzhemo yavho wo no ḓi thusa vhathu vhanzhi vho yaho nga u fhambana vha khou vhona vhunzhi ha dzimbingano dzi khou ṱofhedzwa nga mini? Mafhungo a zwa dzimbingano ndi mafhungo ane a tou vha mbiluni yanga tshoṱhe. Arali na zwiṅwe zwithu zwine nda ḓi ṋea tshifhinga khathihi na mufumakadzi wanga vho Dokotela Mashau ndi uri ri kone u fhedza tshifhinga tshinzhi ri tshi khou thusana na tsha u thoma na vhaswa vhane vha khou lugisela mbingano. Ri tenda kha uri zwithu zwi kone u tshimbila zwavhuḓi mbinganoni muthu u fanela u kona u vha o pfumbudziwa. Hezwi zwithu zwine nga tshikhuwa vha ri ndi premarital counselling. Ndi na bugu ye nda ṅwala nga hazwo ine ya vha i tshi khou dodombedza zwavhuḓi uri muthu a tshimbile lwendo lwa vha lwavhuḓi u fanela u tshimbila lwendo lwo tou itaniwa. Hone ri dovha ra fhedza tshifhinga tshinzhi
nga nnḓa ha mishumo ine nda vha ndi tshi khou ita yone kha University ya Afrika Tshipembe musi ndi tshi tshaisa ndi kona u ḓi ṋea tshifhinga tsha u vha na muṱa uri ndi kone u vha tsumbo kha miṱa miṅwe. Thaidzo khulwane ine ya vha hone ine ra khou vhona uri ndi tshivhangi tsha hezwi zwithu ndi zwa uri vhathu vha khou vhingana vha sa tou ḓivhana zwavhuḓi, vha khou vhingana tsha vhuvhili vha tshi khou bva kha mafulufhelo o fhambananaho, vha sa tou vha na zwithu zwithihi zwine vha khou tenda khazwo. Zwi ita zwori kuvhonele kwavho kwa zwa vhutshilo ku fhambane. Tshiṅwe ndi musi vha si na vhudavhidzani havhuḓi, hezwi zwine ra ndi communication i tshi khou konḓa. Arali vho khakhelana hu si na uri ri nga kona u dzula fhasi ra davhidzana ra sumbedzisana uri a zwi ngo tshimbila zwavhuḓi gai na gai, ra humbela na pfarelo vhutshilo ha konadzea. Zwino ndi zwone zwithu zwine musi u tshi sedza wa wana zwa uri zwi vha zwi khou ita uri vhathu vhanzhi vha kwashetshelwe nga miṱa. Tshiṅwe ndi tsha zwa tshelede, hune vhathu vhanzhi zwi tshi ḓa kha zwa tshelede ri a lwa. Arali munna a sa shumi hu tshi khou shuma mufumakadzi zwi ita uri a thome u vha na vivho. Huṅwe na huṅwe hune mufumakadzi a khou ya hone u vhonala tshi nga ha khou ya u ita zwa tshelede ya u fhaṱisa muṱa, a nga ḓi vha tshi khou vha ḓo pfha tshi vho thoma u vha na luambo uri ni khou tou ya vhannani. Huṅwe vha wana uri muṅwe na muṅwe o fara tshawe tshikwama, zwi amba zwori a hu no dzula fhasi ra sumbedzisana uri ri u fhaṱa hani hoyunoni muṱa ri tshi ya phanḓa. Zwino uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi ri funa u vha ro zwi thoma ngafhi, ri tshi khou humela ngeno murahu musi ri tshi kha ḓi tou vha kha vhushaka, u tamana kana u dzhola zwile zwine vhone vha zwi vhidza uri ndi u downloader kana hanefha mathomoni, uri ri kone u wana nḓila yashu ri tshimbile zwavhuḓi. Ri khou funa u vha ro tshimbila nga nḓila ḓe ri tshi ri hei ndi yone nḓila ine vhone vha ri na thoma hafha na ḓa hafha na ḓa hafha ha ndo vhona vheiwe hezwi zwa vheiwe zwi ḓo dzula zwavhuḓi. Ndi anzela u amba na vhaswa ndi tshi ri musi arali ni tshi khou ṱoḓa mufarisi zwi iteni nga thabelo, ni songo sia mudzimu nga nnḓa kana na muramba no no dzhena khazwo, ngauri ni vha ni songo ita foundation yavhuḓi. Ndi tsha u thoma. And then tsha vhuvhili, musi muthu a tshi vha kha vhushaka a songo zwi ita zwithu zwa tshiphirini, kha lwele uri Prof, a ti tou vhesa na vhuṱanzi ndi khou tou ndi hone hune zwa tshinyala hone. vha ḓo ntsea mara arali a hu na thaidzo, nda ri khoyu matshelo a mbo ḓi itisa zwiṅwewo, a hu na ndi thaidzo, mudzombe nyana. a hu na thaidzo. Tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha itiwa tshiphirini tshi na nḓila ya u bvela nnḓa. Zwavhuḓi ndi zwa uri musi muthu a dzhena kha vhushaka a na vhuṱanzi zwa uri hoyo muthu we nda mu wana ndi ene ene nda khou ngo dzula naye. Ndi zwithu zwine zwa thusa uri a ambe na vhabebi, a ambe na vhafunzi. Nṋe ndi na vhushaka havhuḓi na vhaswa vhane nda khou shuma navho, ngauri ndi vha ṱuṱuwedza uri musi vha tshi vha kha vhushaka vha songo shavha u ḓa u amba na nṋe nga hazwo, ngauri ndi ḓo vha thusa kha uri ri vhe na hezwi zwe nda amba uri ndi premarital counselling, hune ra kona u vha thusa na henefho u ḓivha zwa uri hoyu muthu ene nda khou dzula naye ndi enena. Madzuloni uri vha ye vha dzule naye nga murahu ri kone u vhona uri hai vheni no fanelana na ni songo fanelana, na ni sa fanela u vha vhathu vho dzula noṱhe, ngauri hu na zwiṅwe zwine a zwi tshimbilelani kha vheni. Hu na tshifhinga tshine vha nga tendelana na uri muthu a ri mbingano hei a i tsha tshimbila zwavhuḓi kana ndi kuhumbulele? Mbingano ndi i nga sa danga ḽa dzi kholomo. Vha ri hune ha vha na kholomo vhathu ndi nanga dza kholomo vha ya kuḓana. Zwi amba zwa uri mbingano iṅwe na iṅwe i ḓivha na thaidzo dzadzo. Honeha ndi nḓila ine ra tandulula ngayo dzi thaidzo zwine zwa ita zwa uri ri kone u vha na mbingano dzavhuḓi. Arali vha tenda zwa uri vhathu vho dzhenaho mbinganoni a si vha ruṅwa, vha ḓo dovha vha tenda na uri vha kone u wana thuso hune vha balelana nga tshavho, kha vha ṱoḓe vhaḓinḓa vha mudzimu, kha vha ṱoḓe vhathu vhaḓivhi vha zwa dzimbingano
vho psychology na vhaṅwe vhane vha nga kona u ḓa vha thusa vha farisa uri thaidzo dzine dza vha hone muṱani dzi tandulule. Ahuna thaidzo sa tanduleiwa. Kha vhadomba na vhaswa vhane vha khou yo dzhena kha dzimbingano dzo yaho nga u fhambana uri ndi zwifhio zwine vha khou funa u zwi lavhelela, sa musi vho namba vha ri vhudza nga mafhungo uri mathina vhathu ri ḓo ita ri tshilwa, zwi amba zwori ndi maṅwe mafhungo ane ndi sokou tou vhona ungari vhathu vhane vha khou dzhena kha vhushaka i nga vha yo tou funana kana i nga ḓi tou vha mbingano vha fanela uri vha zwi ḓivhe. Vhaswa vha fanela u ḓivha zwa uri mbingano ndi tshithu tshavhuḓi, honeha ndi tshithu tshine tsha shumeliwa, ḽiṱaḓulu a ḽi shumeliwi, ri dzhena nga fulufhelo. Mudzimu a ri farisa uri ri kone u tshila nga nḓila yavhuḓi. Musi ri tshi ḓa kha zwa mbingano ri a i shumela, zwi amba zwori ri lwela uri tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ri vhe ri tshi khou khwinisa nḓila ine ra tshilisana ngayo, u bva kha kuambele, u ya kha nḓila ine ra ḓi farisa ngayo, u ya kha kuambarele, u ya kha nḓila ine ra khou dzhenisa ngayo tshelede muṱani, na nḓila ine ra khou plana u hulisa muṱa washu ngayo. Ndi zwithu zwine tshifhinga tshoṱhe musi ri kha mbingano kana ri kha vhushaka ra fanela u kona u zwi amba zwa vha khagala. Ndi anzela u vhudza vhathu uri ni songo tenda u funa munna ane a si ḓivhi uri u khou ni isa gai. Musi a tshi ri u khou ni funa u fanela u vha a tshi khou uri vhudza zwa uri u na nḓivho ya u vhingana na inwi, musi o no vhingana na inwi u na pulani ya uri u khou ngo swikela zwikene na zwikene. Muthu a si naho miḽoro vhutshiloni ndi muthu ane a vha a si khou isa muthu fhethu, ndi vhathu vhane vha dzula vho borea. That's why vha tshi fhedza vho vha na vhushaka nga hunzhi hunzhi. Ndi khou vha sumbedza hafhaḽani kha television uri ni ngo amba mafhungo uri pfhi ri songo tenda ra sa khou isiwa fhethu. Kha vhane vha khou ri ro zama nga nḓila dzoṱhe ri khou tenda uri heyi mbingano kana vhushaka vhu khou ya phanḓa, ri khou vhu litsha hanefha, vha nga eletshedza mini? Arali hu na zwiṅwe zwithu zwine Mudzimu a ri u a zwi vhenga ndi ṱhalano, zwi amba zwori ri fanela u lwela tsha u thoma uri ri wane thuso. Thuso kha vho ri a ḓivha vho gudelaho mafhungo a dzimbingano. Honeha zwi a konadzea uri muthu a vhe kha mbingano ine a fanela u ṋanga vhukati ha u bvela phanḓa nayo na u bva tshitumbu khayo. Kha tshiimo tsho raloho ri fanela u tenda uri naho mbingano i si tshithu tshine Mudzimu a tenda tshi fhela nga ṱhalano. Madzuloni uri vhone vha vhe tshitumbu ndi khwine vha tshi bva vha tshi khou tshila. Ri ḓo ita nyambedzano na Mudzimu uri vha hangulana hani naye vha tshi ya phanḓa. Nda ndi khou nyanga u vhudzisa zwezwo uri nda bva Mudzimu vha ḓo mpfhesesana ngauri vha amba uri Mudzimu a vha funi ṱhalano, ngauri thi ndi nga si dzule vho arali ndi khou rwiwa. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine musi arali ri tshi khou lugisa ra wana uri na ngoho a hu na tshine tsha khou luga, muthu ha khou tenda u shanduka kha u rwa muṅwe kana ha khou tenda u shanduka kha uri a si fulufhedzee kha mbingano, a zwi thusi tshithu uri muthu a dzule khayo, a ḓiselwe malwadze, a vhulaiwe nga malwadze. U fhirisa uri musi muthu a tshi khou ri no hoyu muthu ro shuma naye ha khou tenda u shanduka, u khou ḓi takalela uri a vhe na vhavhili vhararu vhana. Zwino kha tshiimo tsho ralo uri a tenda uri hayi ri ḓo ya ra livhana na Mudzimu ra humbela pfarelo, mara ro tshila. Miniti muraru muṅwe na muṅwe fhano kha ḽa Afrika Tshipembe vhafumakadzi vha 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 tshi khou tambudziwa nga nḓila dzo yaho nga u fhambana. Vho amba nga fhungo ḽa uri arali muthu a tshi khou rwiwa nga vha mafhungo o tambudziwa nga vhathu vha tshinnani nga maanḓesa. Ndi mini tshine tsha khou ita uri thaidzo i sa fhungudzee na uri tshi khou ḓi pfha vhathu vha tshi khou i kaidzela vha khou ḓi amba ḓuvha na ḓuvha? A ḽi kovheli fhano kha Phalaphala FM songo lila promo ine vha tshi khou amba uri litshani u tambudza vhafumakadzi, vhanna na vhafumakadzi. Ri sa khou ri vhathu vha vhanna a vha khou tambudziwa, fhedzi khou tama u ḓivha uri vhone vha tshi lavhelesa musi vha tshi khou shuma na vhathu vho yaho nga u fhambana vha vhona uri thaidzo ndi mini, hone vha vhona ungari zwi nga khwiniswa ngani musi ri nḓilani yo ya uri zwi yo fhela. Ri khou tshila kha ḽifhasi ḽine Afrika Tshipembe na Afrika nga vhuphara ndi fhethu hune
hezwi zwithu zwa kwanyeledzano yanga mbeu zwa vha zwithu zwine zwa vha hone zwo ḓalesa nga mulandu wa ri khou tshila kha lushaka lune munna ndi ene ane a dzhieswa murangaphanḓa zwa ita zwa uri vhanna vha fanela u kona u sumbedza maanḓa avho kha zwoṱhe arali a tshi khou amba na mufumakadzi a vhona zwa uri u khou mubalela nga kwambele u sumbedza uri ene munna zwi amba zwa uri u fanela u kona u shumisa tshanḓa tsha vhuvhili u sumbedza zwa uri ene munna u fanela u kona u vha na lufarathonga kana vhafumakadzi vhanzhi nga nnḓa zwine zwa ita zwa uri na tshelede i fhelele nnḓa hune musi a tshi vhuya hayani a tshi fanela u livhana na vhuḓifhinduleli hawe ha uri a unḓe muṱa wawe zwa bala zwi amba zwa uri u fhungudza luambo ndi mafhungo uri u fanela u shuma tshibonda uri a songo vhuya a ita zwo ambesa ngauri zwi ḓo ita uri zwi vhonale na uri tshelede a i khou shuma zwone havha na zwithu zwine vhanna vha eletshedzana zwithu si zwone vhanna vhanzhi musi vha hangeni nnḓa vha tshi khou ita zwa zwibodo kana vha tshi khou fhedza tshifhinga tshinzhi vha vhoṱhe hu na vhaṅwe vho no eletshedza vhaṅwe u ita zwine na vhone vhane a vha zwi iti hayani arali muṅwe a ri haye nṋe mufumakadzi wanga wa ndina kana mufumakadzi wanga wa ambesa vha ḓo pfha muṅwe a tshi eletshedza uri hayi tani mudia ndi zwi ḓo thusa uri at least a fhumule kana mufumakadzi musi vhone wo vhuya vhusiku hayani a vha tshi khou ri no kha ri ambe nga hazwo vhone vha fanela u kona u mufumudza nga mudia zwi vha sa thusi tshithu mara tshiṅwe tshine tsha ita ndi zwa uri vhanna nga mvumbo yashu a ri tu vha vhathu vhane vha funesa nga maanḓa u ya ṱafulani u yo dzudzanya mafhungo arali ndo khakha ndi nga nda fumula kana ra fumulelana u vhuya u swika zwezwo ndi tshi ḓa humbela pfarelo nga u vha ṋea tshelede kana nga u vha rengela maluvha nda vhona u nga ri thaidzo dzi ra vha ri khou lwela dzone dzo dzudzanyea madzuloni a uri musi ri khou ṱangana nazo zwine ra ṱangana nazo kha ri vhe vhathu vhane ra amba tshiṅwe kha vhanna ndi tsha uri musi arali a na thaidzo mushumoni a tshi khou tambudziwa zwihulwane arali murangaphanḓa wawe mushumoni a muthu ane a vha muthu o no tambudza zwi amba zwa uri u fanela u kona u vhuya a ḓa bvisela vuvu muṱani ndi hafha hune wa wana uri nndwa dza miṱani ndi zwithu zwine zwa khou bvela phanḓa zwi sina u humela murahu mara huṅwe zwa vha zwi khou itiwa vhona nga uri vhafumakadzi na musi vho maanḓafhadziwa lune vha kona u vha na mishumo ya nṱha hayashu vha ya kona u hola u ri fhira zwino kanzhi vhanna vhanzhi ri a shushedzea musi arali ndi na mufumakadzi ane a hola u mphira ndi pfha ungari hai nṋe a thi avha munna afha fhethu madzuloni uri ndi ṱanganedze uri tshelede ine ya vha hafha muṱani hoyu ndi tshelede yashu a si ya vhaṅwe vhathu ya ndi a tenda no fhufhela uri u bva na musi ndi tshelesi wa Phalaphala FM zwithu zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi afho miṱani musi vha tshi amba nga muṱa ndi a tou zwi vhona zwa uri ndi zwithu zwine zwi tou vha nga ngomu khavho kha ri ḓo lavhelesa uri vhone vha khotsi ḓi hangei hayani vha dovha vha vha mufarisi ḓi hangei hayani nṋe ndo vhingana na vho Dokotela Mashau tshifhiwa ṅwaha wa 1995 ro tou vha na munyanya wa mbingano yo fhaṱutshedzwaho nga vhafunzi vho NFF ra ya ra vha na vhana vhasidzana vhavhili na vhaṱhannga vhavhili zwino ndi na vhushaka havhuḓi na mufumakadzi wanga tshiṅwe tshine nda lwela u ita tshone ndi tsha uri ri fhedze tshifhinga tshinzhi ri roṱhe arali hu na zwiṅwe zwithu zwine nda zwi kona ndi zwa uri tshelede ine nda khou i shuma
ndile na mfumakadzi wanga ndi dovhe ndile na vhananga muthu wa thoma ane avha phanḓa ndi mufumakadzi zwi amba zwori zwine zwa khwaṱhisa vhushaka hashu ndi zwori a ri tu fhedzisa tshifhinga tshinzhi ri hayani tshifhinga tshinzhi ri vha ri tshi khou ḓi tshimbilela ra vha na u awela roṱhe nnḓa ri tshi khou ḓi ambela ri tshi khou pulanela vhumatshelo hashu na vhana vhashu ri tshi ḓa kha zwa vhana ri tou vha na sonda ri kona u shumisa uri ri dzule fhasi navho ri dzule restaurant ri ḽe roṱhe sa muṱa ri tshi khou amba nga business dzavho vha tshi khou kona u ri vhudza uri zwi khou tshimbila hani ra dovha ra kona u amba na nga vhushaka havho na nga miḽoro ine vha vha nayo vhutshiloni arali a tshi khou ri u khou ḽora u vha na muṱa ri kona u amba nga hazwo uri u ḓi lugisela u guma gai zwi amba zwori vhushaka vhune ra vha naho ndi vhushaka vhune ha vha vhushaka havhuḓi hone ndi sa mbi zwori a hu na hune ra ita ri tshi khakhela nahone kana ra khakhisa nahone zwiṅwe zwine vha vha na passion nazwo ndi vhaswa kha ri ḓo lavhelesa uri musi vha tshi dzula navho vho vhona ungari ndi mini tshine tsha khou ita uri vhushaka ha vhabebi na vhaswa vhu sa tshimbile zwavhuḓi ngauri ndi si khou tou vhona ungari ndi zwone zwine zwa khou ita uri se ri tshi khou vha na vhaswa vhanzhi vhane vha vha uri vho ḓaḓa a vha ḓivhi uri vha ambe nanya vha ḓivhi uri vha ite mini vhaswa vhanzhi ndi zwone zwa uri vha na thaidzo musi ndi tshi lavhelesa vhaswa vhane ri khou shuma navho Sunnyside ndo swika nda ṅwala bugu ine bugu heinoni nda i vhidza uri non-dancing generation ngauri ndi vhathu vhane vha khou tshina fhethu hoṱhe hoṱhe ri tshi ya kha dzi night club vha hone ri tshi ya kha dzi gigi vha hone ri tshi ya gai na ngafhi vha hone vha khou tshina mara musi ri tshi ḓa kha zwa kereke vha kule nazwo zwi amba zwori ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ra khou xedza vhana vhashu hone ngauri a ri khou vha alusela kha zwa fulufhelo vha tshi vha tsini na murena sa tsha u thoma tsha vhuvhili ri khou alusa vhana vhashu nga zwishumiswa zwi ngaho sa televishini dzi founu zwi amba zwori havha vhana vhone vhane vha khou tou ḓi alusa vhutshilo kanzhi vha vhu guda henefho kha zwishumiswa zwezwo madzuloni uri vha vhu gude musi rine na vhana vhashu sa vhabebi ro dzula ri tshi khou kona u amba ro lavhelesana na u livhana zwifhaṱuwo huṅwe vhana vhashu a vha tou vha vhathu vho no ambesa vho fhumulesa nga maanḓa na musi arali wa lingedza uri u vhe na nyambedzano naye vhunzhi havho vha a shavha a vha ṱoḓi u senela tsini vha pfha ungari hai ha vhathu vha khou ri tshinyela tshifhinga zwi amba zwori vha ṱoḓa u fhedza tshifhinga tshinzhi vha vhoṱhe vha tshi khou alusana na u ḓi alusa ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe na musi ro ḓigeḓa na Prof Mashau vhane vha vhori na musi ro no guda zwinzhi nga maanḓesa vha dovha vha Mudinda wa Mudzimu vha dovha vha mueletshedzi wa dzimbingano u dovha tsha ino mbekanyamushumo ya thomai hana nṋe ndo namba nda zwino zwo ndi khou swika ndi tshi lulamisa gai musi ndi tshi swika hayani kha ri thome ri fhira ngafha ra vhuya zwino sikala ro ḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM vha kha ḓi vho thetshelesa na u ṱalela ro ḓigeḓa kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ndi khou livhuwa nga maanḓa vhone vhona ngo thetshelesa ino mbekanyamushumo vha songo ngori hei ndi yone mbekanyamushumo ine ya ḓo vha thusa naho arali vhone vha ri vha tshi thetshelesa vha pfha uri hai zwinoni a swika mine kha vha thetshelesele muṅwe uri vhone vha kone u thusa na havho vhane vha tshila navho ḓuvha na ḓuvha Prof ri khou vhona ṋamusi wo ḓa na muswa hafhanoni nga dzangalelo ḽine vha vha naḽo shuma na vhaswa na u thusa vhaswa kha vhutshilo havho ḓuvha na ḓuvha ri khou vhona na zwithu zwinzhi nga maanḓesa zwine vha khou zwi ita kha vha ḓo ri ṱalutshedza uri uyu muswa we vha ḓa naye ndi nnyi muswa we nda ḓa naye hafha ndi Mukundi Vhulahani ndi ṅwana wavho Ndivhuwo na vho Jane Vhulahani vhane ndo aluwa navho kha zwa vhaswa musi vha tshi vha na Mukundi o ḓivha ṅwana ane a khou aluwa phanḓa hashu oneha zwa itea zwori musi kha u aluwa hawe kha vhupo ha ḓoroboni a welwe nga mulingo wa u shumisa zwidzidzivhadzi
ndi hafho he nenda kono dzhenelela hone ndi tshi khou shumisana na vhabebi vhawe uri ri vhone zwauri u khou vha kule nazo u khou zwi ṱutshela. Mukudi khou ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Rodigeda. Ndo livhuwa Ms P. Kha ri lavhelesa uri nanda na thoma hani mafhungo a zwidzivhadzi no wana zwi vhona gai? U thomani nda ndi khou to borea a si uri vho ndi vhangana nda ndi khou to experiment, so ndi very experimental. I'm very experimental. Mara no zwi vhona gai? Zwone ndi dzula Sunnyside, so exposure yawe inji in terms of zwithu zwo ralo, so ndi vho ḓi zwi vhona kha vhathu hanefha tshiṱaratani vhane nda vha ndi khou tshila navho. Hezwi ni tshi to amba uri Sunnyside una vhabebi vhane vha vha na vhana Sunnyside, zwi amba zwone vha khou thoma u ṱavhanya vha ri uri Sunnyside dzi vha dzi khou to vhuya vhadi hayi ono dzi vha dzi khou vhuya. a ḓo lavhelesa tshidzidzivhadzi tshine ni khou tshi shumisa zwezwo musi no tshi vhona ni tshi ri na ni khou ṱoḓa u change ho vho tshidzidzivhadzi ḓe? Nda ndi tshi shumisa khethe na crystal meth na mbanzhe. Ni tshi ruda na pfha mini? Nda tshi dzula ndo takala. Okay. Tshi dzula ndo takala, ndi tshi dzula ndi fast, ndi energetic. Ni tshi zwi thoma zwo ni dzhiela tshifhinga tshingafhani uri ni ḓi wane ni tshi khou ṱoḓa u zwi shumisa tshifhinga tshoṱhe, kana ni khou swika kha tshifhinga tshe na vha ni tshi khou pfha uri ni vho ṱoḓa u zwi shumisa ḓuvha na ḓuvha? Zwo ndzhiela miṅwaha miraru uri ndi swika kha stage tshine nda ndi khou pfhesesa zwo ndi fanela u shumisa ḓuvha na ḓuvha. Musi no no thoma u shumisa ezwo zwidzidzivhadzi zwo shandukisa vhutshilo haṋu nga nḓila ḓe? Tshiṅwe na tshiṅwe tsho mbo ḓi kwashekana. Matric a thi ngo i wana ngori ndo mbo ḓi khakhisea nga zwidzidzivhadzi, ndo mbo ḓi fhela ICU, so zwo shifta zwithu zwinzhi badi in terms of na kuhumbulele na attitude towards life. Kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a ICU, ni tshi ya ICU vho ho itea mini? A thi khou tou ḓivha zwavhuḓi, mara nda ndi khou bva ṅwala mulingo, nda ndi khou ṅwala matric final, and then mid u ṅwala mulingo nda pfha ndi khou thoma u lwala, so nda ndi sa khou tou functiona zwavhuḓi. Ndi tshi bva nda dzhia uri mini, ndo tou neta, nda ra ngori ndo tou neta ndi khwine ndo tou ya nda dovha nda dzhia zwezwo zwidzidzivhadzi. I took it, and then ndi tshi hayani nda wana uri ndi khou balelwa u fema, and then ngori na nṋe nda ndi khou phanika, nda zama u founela miyanga, ndo zama u founela vhathu vhanzhi nyana. Havha na vhasidzana vhavhili vhe vhangwana vha founela miyanga a ḓo ngo ṱavhanya nda fhela ICU. U bva afho a thi tsha ḓivha na tshithu na tshithihi. Vha khou ni wana gai hayani? Vha khou ngwana hayani, so flattening downstairs. Musi ni tshi khou tea ezwi zwithu afha hayani hu vhona muthu wa vha tshi khou zwi ḓivha kana wa vha khou zwi vhona zwo ri tonga ri afha fhethu? Vho zwi wana nga lwavhuvhili because ndo ṋea rihebe luraru. Ndo ṋea rihebe luraru. Nga murahu musi ni sathu ḓi wana ni ICU? No, ndo ya luvhili and then okay, a ri humele murahu ndo nṱalutshedza zwavhuḓi. Ni tshi ya rehab, no ya rehab nga murahu musi ni sathu ya ICU kana? Ndo ya rehab luvhili nga murahu musi ndi sathu ya ICU. Zwi amba uri vhabebi vhaṋu vha vha tshi vho zwi ḓivha nga hetsho tshifhinga? Mara nga lwo thoma ndo ya ndo ri ndi mbanzhi, so they did not know it was drugs as per se. So kha vhabebi vhane vha vha na vhana vhane vha kha ḓi vha vhudza zwezwo uri hayi nṋe ndi to ri ita zwiminimini fhedzi zwi sa dini, vha ḓo zwi vhona nga mini uri hayi hoyo no dzhena kha mafhungo a zwidzidzivhadzi? Ṅwana ha eḓeli, u dzula active, u dzula nnḓa, u pfana no tshimbila ngori in terms of crystal i tshimbilana na i afha muthu energy lune no dzula hayani it becomes irritating. U tou vha khou tshimbila, nṋe nda ndi tshi fanela u tshimbila vhusiku badi haningei Sunnyside. Ni khou tshimbila ni khou ya gai?
nori ndatichiyafi ndandatisazidhivi ndandatisokudhichimbera usiku ende futi tshenzhemo yanu musi ni tshi swika rehab ngauri arali no ya rehab na sumbedza no dovha na ya lwa vhuvhili na dovha funa ya lwa vhuraru apa rehab kana hu iteani zwavhuḓi kha nṋe ri nga tori ro vha ri khou tou dzhia sa vacation because it's not a bad place to be nori ndi vha ndi kule na vhathu ndi hone hune nda vha ndi khou humbula naka nda tshi fanela no dzula ndi isolated mara na i wana thuso thuso ya vha hone ngori vha fha na dziphilisi dzo cleaner and what not but arali u songo to ḓiimisela u dzi litsha u nga si zwi litshe u ḓidzhenisa kha zwidzivhadzi zwo kwama vhushaka hanu na vhabebi vhanu na vhathu vhane vha vha tsini hanu nga nḓila ḓe hey na namusi ndi kha ḓi zama u zwi fixa uto because in that moment thi ṅwana vha khou ita zwithu zwa vhayeṱhe nṋe nda ndi khou ita zwithu zwanga ndi toṱhe so nda fori zwi khou affecta nṋe ndi toṱhe but zwi affecta muṅwe na muṅwe a re ka tsini nga nḓila ḓe ni sala ni si tsha vha ini muṋe so na hayani it's a lot of fights every day vha khou complain uri mukundi a khou vhuya mukundi ndo guma mu vhona lindini a thu vhuya yani u khou bva vhusiku a tshi vhuya nga matsheloni kana a bva nga madau tsha vhuya vha matshelo nga matsheloni so kha nṋe ndi khou ḓeliwa nga fhungo ḽa uri zwi amba zwo ri ni tshi sala ni tshi ya rehab lwo thoma na lwa vhili na lwa vhuraru zwi amba zwo ri muhumbuloni waṋu na ni sathu ṱoḓa u zwi litsha zwavhuḓivhuḓi ndi lini he na tou zwi pfa zwo ri a zwino ndi khou ṱoḓa u bva khazwo hezwi zwithu ndi nga murahu musi o itea mini ndo ya rehab lwa vhuraru ndi tshi vhuya nda dovha nda humela it took me 6 months and then nda thoma vha na vhulwadze ha asthma because crystal i daiwa nga pipe and then mara ndi si zwi litshe na musi u tshi pfi asthma mara ha swika he nṋe na mianga ra ri khou a ḓa Mashau ḓuvha ḽa hone ndo fhelela mapholisani Mashau vha ḓa vha ri ene a tsha humela ngei o ṱuwa na nṋe then I lived with him for 6 months a vho litshanga Prof a zwo ngo leluwa u dzhia muthu ane a vha uri kha zwidzivhadzi tsho thoma vho u tshi khou ofha uri arali vha hawo vha tshi khou balelwa ngaye nṋe ndi ḓo tou zwi itisa hani ngauri pfha mafhungo manzhi u tshi pfhi a nga sokou tou ita mini ngauri vha sokou shumisa muhumbulo wawe tsho vha ita uri vha pfhe uri nga ngoho zwa kuma vha khou mu dzhia vha ye vha dzule naye vha mu ṱhogomele heyi miṅwedzi yoṱhe ya rathi ndi mini tsha u thoma musi ndi tshi mutevhelela ndi musi a tshi khou lwa na miyawe vha founela uri hu na nndwa afha fhethu ra fanela u gidimara haningei ri tshi swika ra wana na ngoho a vhathu vha tshi khou fhambana a tshi khou vha fulufhedzisa uri no vha dia nga vha dia zwino uri ri vhuye ri swike hune a ya tshipholisani ndi musi a tshi vho ṱoḓa u vha rwa nga mafeisi ra fanela u dzula kha khana ra founela mapholisa uri kha vhaḓe vha mu dzhia vha mu ṱuwisa musi ri mapholisani ndo isa u founela khotsi yawe a vho ri nga hetsho tshifhinga khotsi yawe vha venḓa ende vha khou sumbedza uri mishumo ine vha vha khayo a vha nga ḓo vhuya matshelo kana ba matshelo zwino zwa vho ita uri ndi pfha uri a nga si tsha humela murahu hune miyawe vha vha hone zwi amba zwori nda ndi tshi fanela u chuza vhukati ha u nanga vhukati ha u musia mapholisani kana u mu dzhia nda ṱuwa naye nda nanga uri ndi mu dzhie ndi ṱuwe naye hayani ende ndi zwone a zwi ngo leluwa ngauri tsha u thoma o vha tshi nga ḓi swika a funza vhananga uri vha na vhone vha thoma u daha mara ndo mu dzhia nga fulufhelo ra dzula naye ro vha ri sa tu ambesa ngazwo zwe nda vha ndi tshi ita zwone ndi u tshimbila naye ri tshi khou nyolosa milenzhe ra ḓivha ri tshi khou ḓiambela nga zwa vhutshilo ri nga vha ro tou amba luthihi kana luvhili nga zwa dzi drugs
zwe ra vha ri tshi ambesa ngazwo ndi zwa uri u khou ḓo vhona vhutshilo hawe vhugai matshelo na uri a dzula vhukati hashu a vhona nḓila ine ra khou tshila ngayo ya vha nḓila ine yo muthusa u muṱuṱuwedza u shanduka nḓila ine nṋe nda tshila ngayo na vhananga. Vhaṅwe vhane vha zwi amba vho no zwi ḓivha vho vha ri u litsha a zwo ngo leluwa na luthihi kha ini lwo vha lwendo ḓe? Lwo lwendo lulapfhu mara u litsha I got to the point where I realized or u litsha a zwi tu kombetshedziwa zwi tou vha you have to decide u litsha ngori nga ngoho ndo dzhiwa nga prof hafha nda tshi nga swika nda ita a number of things but ndi tshi swika I was like at this point I just need to change shanduka ndi shanduke nga ngoho nda shanduka. Na musi muledze une na vha nawo kha prof na kha vhabebi vhaṋu ndi uri mini? Hey prof, ndi nga thoma ngo to humbela pfarelo nga thoma ngo to ngori no dashu a usilo thoma vha khou dashu vha khou ḓo senga zwithu zwa zwidzidzivhadzi na mini na zwoṱhe vha nga ḓa vho thoma ndi kha grade 9 so ndi nga thoma ngo humbela pfarelo na kha miyanga wo Jane Vhulani ndi khou to humbela pfarelo ri amba no maḓuvha uri zwithu zwi ḓo to tshimbilisana mara nda ndi nga to thoma ngo humbela pfarelo because she was the one that got the short end of the stick ndi vhone vho zwi vhona zwoṱhe and then na kha prof futhi na Dr Mashau na muṱa wawo nda dovha nda livhuwa u tshiwa u acceptiwa uri ndi ḓe ndi dzule navho nda ndi tshi khou tonga na ndo no to vha ṅwana wavho muṅwe wa vhuṱanu bongo vhuya they made me feel comfortable, they made me feel at home ndi tshi khou dzula haningei and hezwi zwithu ndi nga zwi dovhe nda zwi hangwa a zwi hangwei ndi khou vha livhuwa no ṱanganedziwa nda namba zwa mafhungo ri no thoma mafhungo manzhi ni kha grade 9 mathanani na miṅwaha mingana ni khou zwi ita hezwi zwidzidzivhadzi ndo zwi thoma ndi kha grade 9 zwo da kha musi fola ndi nga ḓa ndo zwi thoma grade 8. ri khou vala ino mbekanyamushumo muledza ndi une na vha nawo kha vhaswa vhane vha vhori vha kha ḓi pfha u nga ri ndi tshitaela ndi hone vha khou tou dzhena khazwo na kha vhabebi vhane vho no zwi vhona zwo ri hayi ṅwana washu u khou daya hezwi zwithu a hu na vhumatshelo kha hezwi zwithu ndi khou ambela kha vhaswa a hu na vhumatshelo kha hezwi zwithu zwi kwashe ene muṋe ngori na there's only so much a parent can do na vhabebi vhane vha vhori vhana vhane vha vhori vha khou ita zwithu the best they can do ndi advice uri a songo ita zwithu zwo raloho mara as a parent navho vha tou ḓivha uri there's not much they can do navho ndi vhathu vhabebi. Prof ri khou ivhona mishumo yavho kha vha rina ri vha livhuwe sa Phalaphala FM sa vhathu vhane vha vhori ri na vhuḓifhinduleli na riṋe ha uri ri kone u thusa tshitshavha ri khou livhuwa mishumo yavho ri khou i vhona muledze wo u pendela ri tshi khou lavhelesa kha musi na u thusa vhaṅwe vhathu vhane vha ḓi nga sa vhone i nga ḓivha vhafunzi vhathu vhane vha kha dzimbingano na vhathu vhane vha vhori kha musi u nga ḓi wana uri vha kha nyimele dzine vha khou pfha ungari vha nga si tsha kona u vha nga vha sia muledze wo ri muledze ndi uri musi ri kha shango iḽinoni kha ri farisane ri tikane ri fhaṱisane ri ḓo vhona ri tshi bvelela kha iḽinoni shango. Ndi khou livhuwa nga maanḓa vho swika fhano mukundi kha zwiḓivhe zwo ri musi o swika fhanoni o thusa vhathu vhanzhi nga maanḓesa na ine ri khou mu livhuwa nga maanḓa. Ndo livhuwa nda Kezo mtishilesi wa Phalaphala FM matina mbekanyamushumo yashu ya Roḓi na musi yo tshimela ngondo randi tshita mulivhuwa muthu muṅwe na muṅwe ovo tshipiḓa tsha mbekanyamushumo nga kha ino mbekanyamushumo ya na musi ri khou tenda na u fhulufhela uri huna muthu ane yo mu kwama ane a khou shandukisa kutshilele kwawe na kuhumbulele kwawe. Nṋe ndi tshi takuwa hafha ri khou ya mafhungoni ya wara ya vhuṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ya dzedzeni vha khou ḓiselwa nga Jones Mr Lava u bva kha Miss P na mubveledzi Jones kha mbandekwa na vhuḓi Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM.